Amam husi matebiang Isaac Sinarai, husu parte segurança bukatur autor nebe halakon matebiang vida ho Croat. Florentino da Costa Ximenes Sinarai, aman husi Isaac da Costa Sinarai, jornalista sirali husi conferência imprensa quarta-feira semana exige parte segurança atu bukatur autor nebe hakotu Isaac ne vida. Tambahan sang aman hakara katene lolos motivo husi acontecimento Apela na fatin ba parte segurança para atu bukatur autori de nebe que halakon na haunuang ni vida para hokar hanesang aman hakar katu hatene lolos motivo saída makote de haunuang tamane mata hausu da fati o tempo de hanesang aman hanesang família triste tebes tamalorong hirauna hauneng hausida corona resultado ida katak semak sailos asesinato dane. Durante conferência imprensa, Florentino da Costa Ximenes Sinarai mosusu basefi casa militar. Atudada filafali declaração identidade matebiang Isaac da Costa Sinarai. Florentino da Costa Ximenes Sinarai afirma, nudar amang niamak eduka ni oang, no hatene oang ni lalaok. Reportagem Arasa Vera, Beatriz Belo, Televisão Timor Post.